Polisi ekitebe kya Shema yatwara abayaba kufuna barengwa aha kishayi ky'amashereka gazo mu mashereka town council owabetsimbire okuronda bendera y'ekibiina kya Rwangisiriza babana bamalirira campaign zabo ahagati y'okukumbwa mani babana baronda obushagiki na bamwe kake baremesibwe kugamba ahabo rwari rwabahagize. Ekiroto cyanje muri Shema no kushanga encyuke zitu zinizo mashomero marungi ahabo rwari rwabahagize nabwanyuma yo kunamisa abahagizi bamwe abetsimbireho bashobora kibari kwija gukora abantu baba babahira ubushagiki utamanyire kwashumbire atinje kuzamari nayongera cyofumu abagera to muhiji wa harenda koraki agareka cyofumu atemsi wanyine kurya negerashi binde witwandi aha binde shebantu banje bashema nozi okuzengerera no kwaki Agnes Choncho we yashobora ngo habufunda bwa Shema na ija kureta henkorensia eyo kwihaho burerangaro na no kumara hwibura ribyo kuri yo maka kari aho yoine wabari neje yonka hori watora kutiya bwawe teka mwitaka ngoteka memka ora season kera kwingwe twinita karshan turumanya kurukati wasa kurukozesa tunge bitkwenda byona kwatita kanyawe riceteka mu butungurute ko mbaraza aha niho Michael Kasheka yashobora ngo okumara hebe byona n'abantu baheza kwega okuba kubasa kweyiha umboro no kuganyurwa mu program za government ihe kinte cyateireho herisho kukira dating tukoresa kwemwe ekoro boxi abakazi abashisha tunge sente zeremire Uganda Microfinance Support Center na development partners wona batega mwesente abakazi na no box twiremera ati umugigi muto Steven Ngabirano nko kurabura bakoremera umbwebembezi barukoraga nsesinga ntese niguru eyagizire ngo bwahati eriyo mu mberambi akuteka teka unanga kweminyeto umurimo atanditsari nyo wampikuze wena banyaruganda urugo mu rusyo agagasha kwa Gerard Tuguma bwa Tayari West umurushema